At the Kenyan men, yes, they are ready to release 50 billion held in form of fair. Koko kwedu marako mona kwena murimo rumisio niju hapa ile rumu ine cia hingirwo so ndatigire gwatuika isanitize na kiria guzikothia ate riu tathiona kundu kuigi wathie ri uguthi ugakora ati mukawa ni mane muhinge icie kienderio kia njohi no rumu cio uragwo wakora rumu cio Roy. Yes. They are open. They are open for business. Yes. Yes. Urakora tu ukero atiriri. Atujafungua hoteli. Lakini rooms zina operate. Rooms zina operate. Odoko igere. Ando no maraigirira. Aya. Na Kenya by the way ni makemakagia riu. Ukigwa mundu ni acoka goriri na ni thamu gwanja. Samuthenya. Ini. Ana umathabari. Mwake. Awira gwake ruzine endio kaigwa gekara athi apa guthie kwigirira muthenya ni muthenya arumira ke magithondeka mbia ni horo wa Kenya ni ukimakagia mbio undu andu athondeke mbia apa igire bala meri Nako ya nyumba nchawa nako ya nyumba na kariha eni area ya kiriare area ya etagwo stima gara yes ndwe kuni kwa nyumba akaciatigirirwo kou kuni kuikoragwo yes nona hapa ile kwa ucio mundu ni atonya gichumu nena kigoti kia mukato yes kana kama kwa ngombe hau kire na ni moikaine ni moikaine rwona kana bana ndo tindagithie kurugama hau aza ni amanyakaga tha iriokaga akikoragwo arihite na tiro arihaga na tiro wa bisi na kam ole kona thimu ala reception ni aingira Johnny kama unio no ucio ona kwene rumu na pasigana akathi akaikora katika musafi akaikora na katika safi na lavuni na toilet paper na taulo katika muno ibo afisi adigazuria igoti awo kagara kakoma mathama ya Niro wake makia. Asa wazi kore ya operate. Aya. Emage come. Yes. Leo billion nicho kuna tuweka held. The Kenyan men in form of fair. In form of fair. Nimetekereta kore kareria. Maziri this. Etia beare. Ona matrige ikareta uru muno. Etia. Tondu ri muno ndage gwetia thie ko. Kwa majo igire ciana cia nyoni. Yes. Oi. Ngai ni atuiguire tha. Nikio ndiraga kwira bururi uyu ri. Hia ni waingi. Mundu ayo naona tugithie kanitha tukirugaruga kou ri. Ore igire tioguo. Hejuria kuria mwiri wa Kristo. Ndio kiria mwiri wa Kristo hau. We nyitanairie moko. Mundu akona we mundu mwaga muno. No we fake. Fake. Tondu githino akimendege na ukeza ori. Ukeza ndi. Last day ni ukomete gara maita meri. Mbatha-ini maraji. Amone ni sana kathika ya akajo helme hiya mara kire kimia kiu. Ngimenya kana itekumenya. Ezi ndigo igwa ndakwira. Bururi uyu na mbere nene. Taruona let me tell you. Na go surprise. Kanitha-ini kwanyu kuri othiaga ri Kristo agioka muthenya ucio ri esa ndio murahoya Kristo we mwenyewe atonye ugikimaka muno uiguite ati nginya mutungatiri wanyu ni mwihia gutiri mundu arathie nake eni na ngiaga cucu eri kana atatu akuru ari akuru pio ari metereire Jesu no mundu wothe wa guku thi ona arambiriria kugwetera andu mehia mao au mwe kanitha-ini riri mehia na matikagwetwo ni Jesu acha kure iguru gwikorwo na prosecutor eni yes ndui mwena wa thitango nduri wa thigoti-ini ugakora kwi mwena wa thitango mundu uragi guthomera mehia maku eni macio cio ti wira wa Ngai ni wa
Fita. Aja. Mundu okoro na mutingo Naise na muzegi. Sio ni goira wake idio. Udiye me llama a domone kai. A domone prosecutor. Akere hoda kwa kwetiari. Ready. Udiye no seitani ago domele me llama. Na dale ye tiere kuba ide atakauga. Ya uga vega. Vega ta vega. Vamos a decir otra vez. Amor. Omake muno. Oligeto onaka uno kale kondi. Kaya kau kale kani. Wewe waigererwo githimini ri. Waigererwo githimini. Mwena wa wega. Na mwena wa mehia. Ndwe mehia maku makoyo maigererwo na tiriguru. Na mwena wa kiria na mwena wa maundu maria mega waigererwo kiria. Latirine. Mehia makabatia we. Igagerera higa itheri kira gitari kindu kia latiri. Megaba ku. Ona kira no guikia iguru. Mehia makabatia wega oguo. Awiro leire hau. Prosecutor kire hau era mutheci. Na agoceka kuonereria kuri urathie. Na mutingo ena hea. Ngwire. Thie no maundu maingi tondu ri. Macio ni makwa Ngai. Twakinya kuni tukamenya gwaika. Ni wona mundu hau by the way. Kiri oguo. Kiria mwiri wa Kristo anyitete moko meri haha oguo mbere anyitithanitie moko ndia kiria mwiri wa Kristo ukona tari umwe wa thuri aria 24 no gara mere okiumia Tuesday na last ale hana tiro ale hana tiro awe wathi gara ukamenya Oi,